Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah al-qaimi bihukukillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibti'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis au kama qal amma ba'du. Hadratil masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, langkong-langkong Al-Fadil Kiai Haji Zainuddin Bakri, Al-Fadil Kiai Haji Bustami Bazzar, sareng sateja para kiai, Kiai Haji Mas Hanan, Kiai Mahbubur Rahman Lora Masduk, sarang Kiai Lora Badri, sateja sifatun kaula sangat amul ja'i kita hormati tokoh sarang tukan sateja para asatid sifatun kaula amul ja'i Ustaz Dahlan sasarangan Ustaz Muhammad Ali, sateja sifatun kaula amul ja'i tokoh masyarakat langkong-langkong Bapak Kepala Tisa Tamprulau iki soko bena tengah sareng seteja jajaran posopo kampung selain sifatun kaula amul jaki sahibil hajah tuan rumah Teretan Bakri, sareng Ibu Sulaikha Siti Sulaikha, sareng Bu Sayana satu kaligus, sareng anak dua saya salamaten semangkin Ahmad Rashidi, sareng Ayu Anissa samuka sareng Allah ijatiakia cuduan pasreh dunia dan akhirat, barakah umurah, barakah ilmunah, barakah rizkina, mancer muka sarang Allah ibaring na rezeki nak puto saleh salihin salihat. Allahumma amin. Sebutin kaula amul ja'a kita hormati. Alhamdulillah ten kula ajunan semangkin along bolong tempat simulje dalam acara sesangat mulja tempat si mulja engki kento acara walimatul ursi pangantan akdun nikah sesalameten kalaben pan sapanapan kegiatan ibadah akad nikah kento minangka kelakuan si utama si mulja si agung. Akdun nikah jawaban dari mantan laki qabil tu kita teretan jawaban dari mantan laki sampun narema akad nikah. Qabil tu kadinto keluar dari lesan mantan laki kan kula matur agung tak namung isakseen kiai, tak namung isakseen pangoloh, tak namung isakseen matua, tak namung isakseen hadirin, tapi kata-kata qabil tu kadinto isakseen pasera senyakseen tembus Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengkana kata-kata qabil tu kento siandi tugas aja ke siandi tugas araksa mempelihara eki kento mantan laki Rus Muhammad Rashidi
Kita sewajib ajaga, sewajib memelihara, sewajib alindungi. Ngas teteh lapal kalpal qabil juga itu. Saya rasani tugas ajaga. Teretan Ahmad Rashidi. Mun ayu Anisa tak perlu ajaga penikah. Karena terus terang ring bini kita teretan mun pas beri tugas ajaga nikah bahaya. Bahaya. Kenapa? Maki petole kali sehari atelak Pak. Iki sekejap nyanyi telak biasa kan itu. Amal tak lakong jaga baik tak kerja dia. Makan bi Allah bi agama ring bini kita tak beri ajaga nikah, si ajaga nikah kat itu ring laki. Allahumma sholli ala Muhammad. Makan kocak gula dan gula kocak mulja pernikahan kita. Karena apa? Pernikahan kita syariat si paling kona. Syariat Islam si paling ngade, lebih ngade ben pejeng, lebih ngade ben pasah, lebih ngade ben zakat, lebih ngade ben haji. Haji kita wajib, pasah kita wajib, pejeng kita wajib, zakat kita wajib. Abini alake ampun bede swarga kan itu. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasera si Anika manusia si pertama. Pasera Nabiullah Adam sareng Ibu Hawa alaihi wassalatu wassalam. Nabi Adam kita tak agabin itunya pun tak agabin neng Indonesia itunya, tapi Nabiullah Adam agabin neng iswarga. Pasera si amakabin Rabbul Jalil Allah subhanahu. Si makabin Nabi Adam kita Allah. Si maca khutbah malaikat Jibril. Si saksi malaikat Israfil Mikail. Masya Allah. Itu ternyata dari muljana akad nikah. Si menikah Allah subhanahu wa ta'ala. Si maus khutbah malaikat Jibril. Si saksi malaikat Israfil Mikail. Panapa mas kabina as-salatu ala nabi. Maca salawat ingatasi Gusti Kanjengna. Masya Allah. Nabi Muhammad ki sobung teretan solawat ampun beda. Hebat kan? Hebat kan? Masya Allah. Manusia ki dua nih kan? Saya manusia Nabi Adam bin Ibu Hawa. Tapi apa Allah makon baca solawat amas kabin asolawat kan Nabi. Ika iman Nabi Muhammad ki sobung Nabi Muhammad. Kok beda solawat? Nur Muhammad ampun beda. Nabi Muhammad ki belum ika lahir Nur Muhammad ampun beda. Makanya Nabi Adam Ibu Hawa swarga neraka langit bumi kaula ajunan sedaja ika bayi Allah kala ben Nur Muhammad. Saya kata pun Allah dengan hadis qudsi laulaka ya Muhammad lama akhlaqtul aflak. Muhammad cek saking tadi beun Muhammad. Cek sangat ada beun Muhammad, cek sangat ada beun Muhammad. Sengkok tak kebayi langit ben bumi ben sesen Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mas kabin Nabi Adam eki kita solawat ing atase Gusti Kanjengna Nabi. Masyaallah. Ternyata sami mulja namung sayang Pak. Sayang tapi beda hikmat tak kagula ajunan. Sayang Nabi Adam kita pas ngalakoni pelanggaran di swarga. Kala karayuna iblis Pak. Macam ila karamuso na Nabi Adam kita iblis morena iblis kakui Nabi Adam keluar dari swarga. Ikrenain bi iblis irayu. Allah pun mesen ke Nabi Adam wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Dam baen ben bini na cek mak semak ke kajuri ya. Napa kaju sik pesan Allah kaju kholdi. Benda kaju kholti swarga ipon cek mak semai bi Allah ben bini cek mak semak ke kejuria mun ben semak dia dam fatakuna minadh dhalimin ben bini na golongan orang si zalim dam. Masyaallah Nabi Adam beni karo semak teritan sampai ada erbuan kaju kholti sehingga debak keleer keto ka keto baik candek bi malaikat cepon pacekak pasti ti kholti bani nih yang laki kan berdiri kan kepi nih Pak mun bini sampai ke bawah nih Pak. Undang bini sampai dia pakai bubur kesoso pasti disoso nih Pak. Nah, makanya nih Kak, buat naga jusuar ke siapa sih tak seneng kan ya? Jadi benih kalau sampean mungkin sing ngocak pada seneng kan ya? Alhamdulillah. Para tinin neng bini
Papintang filmin deng binit keng tada soson oh nyorot orang pak tak kira ndak punten anapa ni kau buana kaju suar Allahumma sholli ala Muhammad yusir bi Allah Nabi Adam ke alam dunia Masya Allah salah yusir pak itindak sareng Allah tapi pemolong sareng ngaji sareng ibu Hawa ipa lain pak Nabi Adam ipateron neng India, Ibu Hawa ipateron neng kita. Masya Allah. Manusia dua alam lebar macam pada cuma kedua. Malah ada materitan tanda happy lah bawa. Kalau ada happy bisa lo halo kan? Kita India kita bola anak pan berempat negara kan itu. Berempat si apesa kan itu nol tak tanggung pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Berempat si abita apesa. Habis itu 450 tahun cerita. Masya Allah 450 tahun Nabiullah Adam sareng Ibu Hawa apesa sareng Allah jarak negara ke negara jika sareng India mangkan seman 450 tahun gitu. Allahumma sholli ala Muhammad 450 tahun apesa tay pebolong ya Allah kento Nabi Adam salah na sekalian pak salah na si tong si atobet ke Allah 450 tahun kento nangis Nabi Adam ke timur taubat Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin 400 tahun uborok ke timur kalau menuju mular cek pun ulama teritan aing socana Nabi Adam cek saking pasit tong tuti tasik cek pun teritan bika sampai 400 tahun Nabi Adam cek semura susah na set tong Nabi Adam saya pakai sepura nih, saampun perintah Allah ke Mekah. Nabi Adam ipakon haji, Ibu Hawa ipakon haji. Depak ke padang Arafah ke Mekah, Nabi Adam ini atobat ke Allah. Atobat tak terima buru matur Nabi Adam ini pak. Ya Allah, kalau ben barokana Muhammad, nyuwun pangapura abdina ya Allah, terima aki tobat abdina ya Allah. Kak itu pas berdebu dari Allah dam ini menemunya Muhammad jibanda jawab Nabi Adam abdi nemu ibang labang ke suarga ya Allah ibang labang ke suarga bertulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi tahu banja Muhammad jimul jadam ingki muntaking jimul jadam orang tak kira apolong benyamana ajunan ya Allah maka abdina sapura kita ema kita buat abdina barokana Muhammad ya Allah ipoku aja bang iya dam barokana Muhammad bingkok tu sana bani sapura dam subhanallah nih pak Nabi Muhammad ki sombong nih pak makan baca solawat pak iki baca solawat paling sekoni solawat rahmah kenapa solawat imun ibaca sedetik oleh setong nih pak sedetik panda salawat rahmat kenapa sallallahu ala Muhammad kita salawat rahmat sallallahu ala Muhammad sallallahu mun cepet tak sampai sedetik sallallahu ala sampian arokok selencer 15 menit tak mari pak tak lagi 15 menit salawat sedetik ni kasih kala paring syafaat ka kula ajunan amin Allahumma subhanallah sampai Allah meriksain ke Nabi Muhammad ngireng oleh cinta ke Rasulullah mana saya tambah cinta ke Rasulullah tambah lebur baca solawat Allah meriksain ke Nabi Muhammad benji siapa sandi jawaban Allah ben siapa sandi Muhammad ajunan ya Allah langit siapa sandi ajunan ya Allah siapa sandi bumi ajunan ya Allah
Siapa sandi surga Muhammad? Ajunan ya Allah. Siapa sandi neraka? Ajunan ya Allah. Puru Allah beriksanin si terakhir. Sengkok randin siapa Muhammad? Cuma Allah. Sengkok randin siapa? Nabi Muhammad tak jawab cerita. Nunduk soal adab. Nunduk Nabi Muhammad. Terus tak jawab Nabi Muhammad. Dibudi nak jawab tibi surat Allah. Ibu gua jawab Muhammad. Sengkok dia andin orang si banyak macam solawat ke Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ku laku tetan ya akhirat ni kepada orang todus pak, orang kacau. Kacau todus maluh toni. Kenapa? Orang pendek tempeng amal lah. Tempeng dilai tempeng amal ternyata amal bagus sekoni pak. Banyak amal cuban. Mari tempeng amal bagus itemu 15%, amal cuban itemu belum 5. Kacau todus maluh toni peningganon. Anak orang setuju ngabes. Dihadap di budi kangen kacir ngabes ketika orang peninggal. Maluh todus toni putih oleh orang. Anak tepepet ampun neraka ampun begini gitu. Cek boleh 15% pun belum boleh pak. Benikan seket belu kanan teritan. Masya Allah. Para pancau kacau na teritan. Para pantai pepet, para pandus todus pas beda kepak bau na di budi ni teritan. Bau naik kepak, beda kepak biore, sampun itu oleh, pas beda aculuan pete wak, iculin kotak biore, sambil ada bu, kalah nih din sampean, digulai pabeli ke sampean ni katip tete pesampean rok patoron sampean selamba, kalah, atau oleh sambil mator, benidik gula nikah. Gula tak teman kenal ben sampean, tak teman ketemun ben sampean, gula tak teman rok matorok ke sampean. Kalah ni kadin sampean. Punten beni di gula cek gula tak teman ketemun ben sampean. Tak teman kenal, bapa tak kenal lah dia. Sampean bulan kan? Eki bulan jen. Bin bulan, eki bin bulan. Sampean adik anak hanya 5 bulan, eki. Roman sampean dia ada nak berdebu kana pernikahan, eki. Mak kenal pancen. Bengki sampean sampai rok matorok ke gula nikah. Kalah, dijawab bi malaikat. Kalah din banja, jawab malaikat. Kalah, kalah terima pedang itu. Dijawab bi malaikat. Buka. Apa sen pedang itu? Dilai buka terita. Posak pun kencaran pak. Penuh pun kencaran. Masya Allah. Nangis orang berinon. Atau oleh pesera ajunan. Dijawab. Kula nikah Muhammad Rasulullah. Nabi na sampian. Ketika solawat sampean lambat si alam dunia, sampean ngiding nama Muhammad di masjid, sampean tak sangka Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaih. Sampean ngiding asma Muhammad di pengajian, Allahumma salli alaih. Ketika solawat sampean ibadah bi gule bedi pedeh semakin iba belia ke sampean. Pas ongak teritan matur ke malaikat, tak langkong malaikat tempeng ngaki papolong ben amal gula polami oleh setambaan malaikat iku teritan. Tulai tempeng tak balik teritan. Amal bagus belum 5, amal cuban 15%. Soal keteritan. Ni kasih kocak syafaat pak. Alhamdulillah. Bacalah solawat. Solawat ni kasih bekal senyafaatin dek jengkula ajunan. Rasyidi, ayo baca solawat. Baca solawat. Dalam kemudian kapan apa saos. Sampean terus tengah hajat, terus sampurna, terus jember. Bacalah solawat sambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandik itu Allah, kula berajunan bisa sambung dengan Allah. Lamun lebat nengkus te kanjeng na. Kenapa? Kanjeng Nabi ini leburna Allah, neng seneng Allah. Mun kula berajunan ika senengin bi Rasulullah, bakal ika senengin bi Gusti Allah. Lamangan kula sampean sampai pegek pak. Takuru sampai pegek saya enggak lah. Allahumma salli ala Muhammad. Ternyata sampai mulja sebutan kaulah mulja kita hormati. Orang pegak ben guru kento bakal pegak ben Gusti kanjeng na. Kul aku ternyata sabora ternyata. Ya akhirat kento gula ben ajunan orang mukmin bakal nginom aing talaga kausar. Kenapa talaga kausar? Qul lana Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelapan tak belkan ternyata. Pas bede aing inoman aing kola suarga kolan Rasulullah talaga kausar ini nomor itu macam beda pakai gelas pak iki benih kayak bahakoi cakoi ngelak sajeng dibi pak ditanding benih non
pasir sinaning sahabat situ palayan ni ka sahabat Pak bedi gelas beda si luar biasa Pak tak melalui gelas ni kalau napa pakai pak depan pasir pak depan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang paling yang lagi bi pak depan Rasulullah tondang lagi kalesan Pak terus saya ketelua orang si luar biasa kan ada orang sembah itu ngino matretan sembah be Rasulullah Yusuf nyorot pokoknya nyorot masyaallah maksa pokoknya nyorot terus pokoknya nyorot Allahumma sholli ala Muhammad tretan sami mulja pokoknya nyorot akhirnya matur abdina ummata ajunan napa nyorot ban peke ban sengko masyaallah abdina umat itang umat cuma ben peke ben sengko ben peke ben kuruna saking tua orang peke ben kuru kita bahaya peke ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad teritahan sami mulja sibutin kaulah amul jaki mangkana lebat pernikahan kita sitong-sitong acara si sangat agung tujuan pokok Rasyidi abini ayu alake keng tero andia katurunan solihin wasolihat mangkan syarat kudu akabin gel lu kudu akabin gel lu orang menterang di anak soleh pertama kali jalan nampu akabin gelupa bagi pas mari panika kakanan haram jawi kakanan subhat jawi insya Allah bakal ngelahirake anak-anak si soleh anak apa nih kudu jawi kakanan haram kakanan subhat karena kakanan kita satu modal tong setengah modal si tidak jadi daging jadi wani kento dari kakanan mana bi kakanan halal kakanan murni halal raja harapan kangkui lah melahirkan anak-anak soleh liha amin Allahumma tretan sami mulja si beten kaulah amul jaki terbeten kaulah hormati manjarin banyak manfaat taban barokana kula tak lanceng Pak stormator keto abon banyak amon rabu setuju kiai masyaallah dan kula lagi pindah ka keluar kada dan kula lagi kapira bara keto amon telepon libeli tikal mengesakoni manten barokah tadi dan manfaat cuma kula semakin memulai ayu matur ka Pak Bekri memulai ayu alhamdulillah teka sekoni atamba ilmuna manteureun ilmu sesekoni kinto teu panalaran kanggo ngaule ridhona Allah Subhanahu wa taala ayu sareng merasyidi dadi orang si manfaat barokah dunia akhirat mulja untung bejer dunia akhirat tak cukup ya ben mololo manteran sampai turun binoron kana potona amin Allahumma amin Allah macam aku lah ngabala kayu kok motor apa santren ben kiaina sekeluarga ben jong ben ping menrok toro ocak kok miloro omah ben munrok toro oca toat kaselake bagus karing sepona engkok milo bungana milo celepa milo ro'oma bahkan bening karung kok pasantren benderul amin ro'om sabab beena kemaka kok matoro motor angkok motor darul amin par omaki sehingga cek sampai bengal kaselake cek sampai alaben kaselake cek sampai bengal karing sepo setuju dari tugas sabeen wajib taat mun bantu orang bini setaat setong Rasulullah bunga kiainya bunga pasantren room alhamdulillah mantiran banyak manfaat barokah sakinto subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.